محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم alkarba cetike mandewu am tangani Allah subhanahu wa ta'ala fe ka ba shaitan torom dina wala da sanma min damne ne flanve amba ziza la ni setik mo sato ko barkay amoro la me duko ke anga sababu nyumai alaka kira nyanama Allah subhanahu wa ta'ala de be fendo ka teme aka jonga wala setik mo sa ya nyinave alquran cetike la ko alkarba ka fo anyi ko alera Allah subhanahu wa ta'ala na kammala ka busalika alaka kiraka ko mumun dara Allah subhanahu wa ta'ala ka alaya la nu dara sayala dara saka kununa kanga duko ka alaka rabbai ko Allah subhanahu wa ta'ala nyuman donaye alata fitri wala wata fitri wala yafe assalamu ko kanga nyuman donaw yo ko kanga alaka rabaka nyuma saranze ko dama jiralla nay duko ka alaka ngana yoro ami duko ka aka tamashen varawye ani ngana munon lebena ni ulle man nyana la kasay ka lapa sanu ni anu kana fule fasa ya anu faranu be wele ko as-sahabatu radwanullahi alaihim amdu ko sama ul yaruma kasay ka duko ke alkira sallallahu alaihi wasallam bona sanama woni ka duko ke al-islam furba jama kulu tobbe kanyin al-islam yuru fo kan sama duko la ne mbarayna yango Allah subhanahu wa ta'ala kambe sababa ma keta ani fotala namboro la mi folidi al-salama chamana musumama ikhwan al-muslimin balma al-salamu usikum bittaqwa allahi al-azim mballa di yerkun la dile ko ayto nga janga sara Allah subhanahu wa ta'ala ni wa uhadhirukum min ma'siyatihi ad-da'iyati ila azabihi al-alim as-salamu ayto nga nzembo Allah subhanahu wa ta'ala ko tala ala ko nga minga ayto nga nzeko ke o kelila akwanga min dabla ayto anganze ko dabla lillah ولما كان التقوى هو القيام بالأوامر والاجتناب عن النواهي كما من أن السلامية دون بو علماء راسخون يا سبتي كفوك على يسرني دي كي سكو كي على كي يامر كليلا كي تشسري أكو كمين تو كي تشسري كي سكو بك أو dabla لله ينسى كسيما كان واجبا على كل من من الله عليه ورزقه بالحج أكر واجب بلي أسلامة كمانا مسلمان كلنا بلج لك الله سبحانه وتعالى فنسر يرى أكجومنا ما كغرسك فرحيجي لا واجب يرى أكلنا بلج لك على يسرني كونغا أن يحج بالمال الحلالي نعم يكو على لا تكرا لا كوالا بنا كوابنا تحيجي ni la dili kan ye soma sama do kadi aywa ambalma ma aka cesri chogo bele jele la sego dama jira bele jele la ka hijini halala nafolo yi wa yata'allama ahkamahu aka cesri ka hiji kitu kala hiji bato bilbile baye ngaka gele foka foka gele akiti kunga kuma ka cha assalamu on desele de am sikini yoro ina ka fo ko ni salamu binata hiji la kuka hiji kala nyonde ni yake anza ko kwan lamine do ko salamu bu ko to andala on ba fo salamu yi nabita hiji la balla bendama nyonde hiji kala ne do ka bambar sabu al-salamayat aywa barak kun volaw ye dine kala ni de o de la al-qur'an de la ni kala assalamu alaykum nga zizi kalanka
diine jose volay kalande diine bara belajele laseli ashidon de ka soro ka barake ngani kalan kera kofe koy fo chokoroba sambi wara sambi seki o ka biye tiga do ko abinata hijila o de hiji kiti nyingal kedo e o fe a amba fango ay min la ka gele foka foka gele nga ka seko ke ko be Allah subhanahu wa ta'ala bolo nyonde men sonde haji ta kala yoro yo ay hiji ko labe yoro de do al-islamu diine be kalanga blonde kono ni mambe faka hiji nyumange ibi hiji kalanga blonde kono hiji kiti banga sharia gafe mununa uye donba uye bigita ka seven ke ba'da babi ayo bonda ani bonda usara hiji bonda ma uya chika yereke imako se jefefe ma kumanaka o gafe kala ne ko shidon na Allah subhanahu wa ta'ala farda hiji no yima ibiti labe meso da haji de la ngaitita wala da tay gidu hiji gidu kake wala da dilaw yo ngatle lamay salamaya ma nyamo to don salamaya jama kulu folo to don alaka hakili nyumande amma alako kaka alaya kama wa yasbara wa yatawada ma al muslimin anyine do hiji ke ba chamana muso ma fa akile na belajele ko sabali ko majingi ka fara al salamu ka on salamu ka je kan tama ngenyo bo ka ken sabali ni munyone majingi لكي يتحمل مشقة السفر هجي تامدي على كرس الله عليه وسلم يا جيرانا كتاما أيوة كجل السفر وقطعة من العذاب كتاما يتجدوا دي نعتالا ولا نمانيا كيبوري كسوكونو كينا نفر السلام وكيبنا تهجي لا ikumbe siki ka sokona choko mena ikumbe dai ka sokona choko mena kala haleyo bi yelama dola ki majingi ka ben foroba jamai wa alla yarfa wa la yafsaqa fihi aka hakil to ayira la fefen to ko chen fitini na baba mana kewalila akana to aseka dola akayira de Allah subhanahu wa ta'ala man wati ngurni ngono fo alaka na deme aka hiji kam mine Allah subhanahu wa ta'ala fa no kera raja insha Allah ta'ala atiqa min dhunubihi abisaki ka sor ala ya kan horanya ka ko ka je ka bo ajrumula bena an ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam okma dalu ya alakraba sallallahu alaihi wasallam ka pumaye asabatra ka alakraba ma kuman hajja hiji al-salamu ni mamina hijira wala mi yarafu ama kuma jugu fo wa ma ke wala jugu ke wala mi yafsuq ama chen fitini na babashike raja'a ka yawmin waladatuhu ummuhu abis sagi kataka so ka aywa inafo abaya bangi domina ka sorla akome ka bwa jurumuna Allah subhanahu wa ta'ala fa inafa abaya bangi domina ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala jomunu aywa ngar sega farda hijila ala ka tanu nyumanye Allah subhanahu wa ta'ala segin unyumanya alaka bara umine alaka al-salamu kishi fi kulli sa'atin wa hin wati belajalela fambi wele hijik aywa gafe wala ko rafahu huwa al-qubhu fi al-aqwali wal af'ali rafasu ye majuku an ka wala juku de wal fusuqu kullu ma yatanafa ma adab al-islami fambi wele ko fusuqu o jugo ni islamia jugo nyumondita Allah subhanahu wa ta'ala ya nyini aka alakaba fa ko kan defani angana to o fitini na maba kan zoro hijila ya rabbi alaka tani taba unyumanyi Allah subhanahu ka sakinu unyumayina ala sona yana ka sa hiji watu kurani man insha Allah ta'ala na ala latigarala amina wala da karangare lenzigi hiji kunga mimbaru sanveya ko ka soma samay ka di hiji de uma ka siradi uma insha Allah ta'ala ni mama nyamine ka barakani ayi ibisse imako mani ayi Allah subhanahu ka mbe sababa ma yalil ilamu annana bi idhnillah subhanahu wa ta'ala nini manyabla matemena amba fa al-salamu foro jama kulu ka don setik masaka se anaka fonsire konnana jalasana fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki an zikra minbar al-fiqh al-maliki 120 في الجلسة 164 سكي كما أن سكي بورني نانا والدرس إن شاء الله تعالى على الفقه المالكي على الصنع بولادا أجوام مالكم أن سكي فقه ديكا من الرسالة المباركة للعلامة أبي زيد القيرواني رحمه الله أيوة الله سبحانه وتعالى صنع ذكرى قفم بامبولو أبو زيد القيرواني كالتي بركة لي أبو زيد القيرواني سرب الله سبحانه وتعالى كان على الديل على كهنان على السلام الشولة ونور ضريحه وسائر موت المسلمين آمين الله سبحانه وتعالى بلجل كبر النور يقول المؤلف رحمه الله أسألتك سرب على أكو باب في الغسل أكون يبوني جنابا كوكيتلا نيني باتو كرنغر لني أنيامين دو السلام وما فوق أفا نيامي ni makoroba shijemi nyini nga ko janaba ko likiti kami dama na fo janaba jabiti ke balaw
aba fonde janaba aywa batoye janaba ko kon ye walada ye a foto ko kaccan foka fa foto ko kaccan ne rata do mi kele mi voilà aywa mi se ka dokono vi no ni takera keleni ni me minda e bo deme ala ka keleni mande amma ala ko kaka ala ya kama ala ghusulu fambi wala ko janaba koli huwa ta'mim al-jasad bil ma'i wade ka farkulu fam bela jale labo ni jiye ben ni yete rafa al hadath al akbari ni aywa sofa bil ba no janaba no koye no wulile ngani ka bi farkulu ka li ibahati ma mana'ahu al hadath min al ibadati jango allah subhanahu wa ta'ala kunye batomunu akunye bali batomunu na janaba no ko sababula jango akolu daka iye ko bato dayela iye nende bi wele ko janaba koli wa qad shar'ahu allah tatahhiran li badan al mu'mini allah subhanahu wa ta'ala ya sharia alkarbana mandeunga jango kam mu'mini aywa farkulo ko ka sanunya wa qalbihi ka duskun fana sanunya wa tan shaitan li a'da'ihi ka farkulo fana foni wa tarwihan li nafsihi ka nikun lafiya nim bede bi soro nyove ni janaba koli la okuma yananga ta nyefe fayda fitini be ka al salamuma fembe wele ko alkada baka sunna na temena furcene furum so che a cheken yana ka daka sunna ka janaba kolike ni mami vari fara ki masiko kay jija ko ni ka wuli ka jo ka noko ko ka bi far ko lola ka selji nyumanda ni alkada baka sunna la degeli asali tike ka nafila seli tike ka farda seli ngabe ka hijabu yi far ko lo kay bi sunani oye yana ka sai ka koli watima alaka hakili nyumande amma alako kaka alaya kama wala hu mujibatun wa fara'idun wa sunanu wajib ya ko be janaba kolila fardaw bala sunnaw fana bala wa ahkamun takhtasu bihi kiti kerengere lombe mono be janaba kerengere olu ye janaba ayo kayo mondo alla kitiuye insha Allah ta'ala sayajma'u hal qayrawani rahimahullah ta'ala imam abu zaid al-qayrawani asraba Allah subhanahu wa ta'ala ka abina o kitu bede faranyonga ni mbonaina ويبين حالنا بيانا شافيا كسرك ولا لتشنينا أصغى له لما يقول وعو السلام عليكم من دون سيسون آيات لو مجو الله ستلاك عنا أكبيجي بندامنا كبما مالكم أنسك كلاندي الحمد لله رب العالمين مني لك ربك الشريعة دونك دولا كالي نياب ما توي الله سلام مني من أبما سباشي دون أيوة أدي أنا بالماكي أنا كلاندي na yi dogo samama insha Allah ta'ala ni kairawani ye min aywa tumisigi minga na Allah ta'ala sanama an bo nyefu ay Allah subhanahu ka hakli nyumande amma alaka baran no yambele jalema hadanillahu wa iyyakum amin assalamu alaykum dogo kanyere ka dogo ka ayaru ya alaka mbele jale kana ketaw an fatawla kala kitab tigi ko ako amattohoru ako fembe wele ko janaba ko sanunya ako fahuwa min aljanabati sanunya janaba kunga wa min alhaidati ani lada joli tikali aywa o sanunya wa nifasi ani bag joli tikali o sanunya sawa'un kunin kulin num bele jele ketuke kelini aywa kitab tigi asraba Allah subhanahu wa ta'ala kay pama mi vossa nyefali bala aka pama ba jirana aywa ko janaba koli kundama dawdo موجبات الغسل 5 فقهاء فبنا سبتر منغا مالكو أنسك تاسرك كل واجب يكون يفجي دوروي أتبع 3 وترك هناني أنا نسبيالا نيوفي أيوة فلاتوي لا الله أما كما سيئوما وهما الموت والكفر أنني جنابا نغماني سورة أكوري فرنيا فلاسرا نيوما أني أرسامسوك بانجول تغيرا wal asam soka janaba ko aywa bang aywa la rajul tigera o sabay janaba ko li kunye angana ka flaminto kafir tubira kadu alislam yala ka janaba ko alislam fatule afar ko ka janaba ko ka soraka de Allah subhanahu wa ta'ala ma nin kunduru de janaba ko li kunye alaka afam ko nyumadi anambal assalamu bila jalema wal janaba to qasimani assalamu alaikum mandeu alabato mbi wele ko janaba ko li أيوة كلارما فلادو أفلا خروج المنية بلذة معتادة لا دا جلب ولي أيوة لا دا أيوة جيب لا وجيب ولي تشي أنا مسولا بوتوغلا مين لا دا يني ويه أكون فلا
wa maghibul hashafati fil farji wa illam yanzili ani cece dogoli muso nyefela la halni la wajima bo o fana ye janaba koli kundo yi ni kumba flainde ye alabato bafla do membi janaba koli wajibiya ثم قال كتبتيكو أسرب الله سبحانه وتعالى أكو فإن اقتصر المتطهر أكو ني سنيابا نايا كون دالا سرنيا على الغسل جنابا كوليكا دون الوضوء كولي باني كو مسلج كراتبل أجزاءه كو با وسا بشرط إن كان الغسل غسلا واجبا nga kan kuma sharti ni ay janaba koli min no koli ni koli wajibi ya lenyi koli do be lu ta koli wajibi ya lenyi selji min bo lu cela o sunna selji aywa o tsaga ka farda seli nan koli wajibi ya lendo kiti selji mbi farda ya kiti soro e bora nyegen kono yoro mina koli yoro la e tsaga tama ka shika seli wolo ma ka farda di Allah subhanahu wa ta'ala ma thumma qala kitabti ko o kofa asaraba alaka ako wa afdallahu an yatawadda ako ngani janaba koko ba itlale ko ka sura ka boka na selji ta ka sura ka seli ako de kanne do ko de cekan ba'da an yabda bi ghasl ma bi farjihi na bina janaba ko ka kan aka damina ni aso afar kul sokona na no ya allebu koli aw jasadihi aywa min al aza nogo mimbe aywa afar kul sokona na wal man nogo mimbe afar kul yoro werela na yo ye kuna bina janaba ko ka damina ola ko de cekan ثم يتوضع وضوء الصلاة أكلي كفكا أيوة اللورا كوكوجي نغو سرزرنا أسقنا فرقل سقنا فامنونغا كوا يريو يوبكولي كو سانيا كدابتي كو كواكا سلجيتا أيوة وسلجي أبيتا مرة أيوة شنكلنجلي فإن شاء غسل رجليه أكونا يعجى سلجي لبا يرولا كوابا سيفلكو وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله najara yere kwa bi sevlain kolito kolil labana kidabti ko kuma nyefo doni bala qawluhu yatawadda awwala ay yatawadda mi fo folo o kanda selji dakene man no kera takraru bi yaka pumana naka kuma na fa selji telefon fla aka aywa selji taliko folo mina yofo yani ghasala al yadayn liqu'ihi amma ko be taga frafla kolidela ni bina janaba kolida mina ko ka taga frafla ko aywa biniyati sunnati alakraka sunna la degeliye nganinya e kasraka do jila wa qawluhu insha akharahuma akapma labana sisa akona kada ko be save la ko li ya kharuya ahadul aqwal al arba'a fi al mas'ala ina manani de bala aywa min inda al fuqaha ka bo sharia famu chaw yoro malkum an ansana ka kala no yoro qila al matlub at taqdimuhuma kuma aywa se volay ko janaba kolila kuna iseljita nasara sevla ma kwa ka sevla ko waqila ta'khiruhuma don ba do ko ay ko sevla ka to aywa eretar la koli ba yoro la waqila in kana al mawdu naqiyan qaddamahuma don ba do ko ay ko sharti de bala na be nyega mi ngona na nyega ngonna ka seba ko sanu kwa bi nyini adakale do aye aka aywa sevla koli kana o kore jimno be shuru duguma o tin no wara taka ke sey ngable wa ayna wasakhan akharahuma kuma nanana laba nabe nyega mi ngon nogole do sevla koli kwa ka eretari kabla aywa koli labana kitab sharhi ko wal mashhuru at-taqdim wallahu a'lamu ko korfo bangne yeminye bainal fuqaha don aywa don famu ya chawni nyonje ko de aka seljitu nyona ka adamene na fukat se allaba ma kore aka se koli kana ثم قال كتبتي كو كفى أسرب الله سبحانه وتعالى ako thumma yaghmisu yadayhi fil ina'i ko ni selji ko aywa talim barabana ko ba tega fura fla aywa tunu jikono wa yarfa'uhuma ka fla korata ghayra qabidin shay'a atijisi solini ay fa yakhallilu bihima usul sha'ri ra'sihi ko bo ke ka kuzigi sebe koro chebo ka kuzigi nyamini o ye ka jido ani nyonje ka kuzigi kolonyiki thumma yaghrifu bihima al-ma'a ala ra'sihi thalatha gharafati o kofa abi soro ka jisoli ka kungolo ka soli ko saba ghasalan lahu bihinna abo saba inge ka kungolo ko wa taf'al dhalika almar'atu ko cheba keta wa musofana ba keta wa tadaghasu sha'ra ra'siha ko musobi jido aywa kuzigini nyonje ka aywa kuzigi mine ka fara nyonga atlu kalaw
ku mina ku fara nyonga ku seba ko lama ni jika do aywa oni nyonje ko walisa aliha halu iqasiha nga kaka ku foni bien taka ku kala kelengele foni bar sababu na janaba ko silamiya sharia mo wajibi yaka huma yufidu al-ma'a ala shaqqihi al-aymani o kofe arsalama nyuma mbega janaba ko ni kofe ngolo kole kofe ko aywa o sanu yani jiya fam besoro kwa ka jibon akiningere ka huma ala shaqqihi al-aysari o kofe aka sey ka jibon annumangere kan kiningere kura ko chenye ko dafa kana bla barata dala aywa akan numangere fana ko o chokola wa yatadalla ko bi yadayhi bi ihir sabbil ma'i kuma na jibo farkolo yoro ka ako yoro tereke jiboni nona jimana bon tereke ka soro ka fo o kofe jango noko ka saka wuli hatta ya umma jasadahu ko ba kan joko ina fo ka farkolo fa bele jele labo ako ma shakka an yakuna alma akhadahu min jasadihi ako na sikara ka fo ko jima farkolo yoro soro awadahu bil ma'i ko be sey ka jibon o yoro ka ودلكه بيده أبسي كابولك كو يرتلك حتى يعيب جميع جسده ففر كل فام بك لابو أكو يتابع أمك سرته كو أبرد دنگن كو أبو لبتو نجيو كو ريابي جيك برد دنگن كونو كابولو دعا كونا برفقي نمغايا كا نغو منون بي كو كو جي ناصر لا تاتورو أنا أبا تورو جيت مني أسانفي أبو وساكي وتحت حلقه أنا وانا جغور الله أكو بلجلي تركي ويخلل الشعر لحيته أبو جيفنا ako chabo ni jiko labo ko sebe wa tahta janahihi an kamangor la fla aka jike ko belejele labo wa bayna aliyatihi an sigala mugo fla ni nyonje o yedenga dumay aka jika fla belejele labo ka terke kanye wa rafa ghayhi an woro mugo fla dukumana aka sebe ko terke wa tahta rukbatayhi an pimere kuru yoro dukumana ni nyonje pimere kuru yoro o dukumana wa asafela rajulaihi ani sevla sendega konana gurumina ubito ku seto sabara kono ka koli nombele jele ke ka jibo se koka abi fuye ko alaka kira ko ku ka sebo sabara kono ka dukmana sebo ko tereke ko de alaka ka sunnaye alaka hakile nyumande amma wa khallilu asabi yadayhi nabe ka seko ko ka sevla se ngono mbele jele chebo jika do akono wa yaghsalu rajulahi akhira dhalika kaka aywa nabeka aywa tege ko aga tege fla bolongono mbele jele chabo ka jido on nyonje wa yaghsalu rajulaihi sevla fana ko aywa dhalika yajma dhalika fihima litamam ghuslihi abi sevla kolike ka aywa kolidache sevla kotola fana aywa asengono fana bi chabo ka chinye wali tamam wudu'ihi abi sevla kolinga niya ka ka kolidache an ka ka selji mengon ko tigara ka ko dache in kana akhara ghaslahuma nasr la kunya sevla kolibla yere tarilla wa ya hadaru an yamassa zakarahu ko koli mbele jele ko nana selji tale ko fe ko ka hagli to ayere la ataka ko na jema kana se ayere kun lebuma fi tadallukihi aka farkolo terkelilla be batin kafihi ne taka fura sokon nay fa in fa'ala dhalika kun darayatu ayoke wa qad a'aba tuhrahu kuliki aywa bane ko fe a'adal wudu'a ko kolin kan ngabe se seljika wa in massahu fi ibtida'i ghuslihi ni aywa taka fura jema seli lawra mano kera koli daminana wa ba'da an ghasala mawadi' al-wudu'i minhu selji yoro kole ko fe falyumirra ba'da dhalika bi yadayhi no kara bi wajibiya ka bolo aywa nyikin jila ka bolo fla teme ala mawadi' al-wudu'i selji yoro ka bilma iniji ala ma yambaghi min dhalika wa yanwihi ako keketugo min no be nyaw koro ya ka selji segi ngati wajibi aka bile aka jitta ka farkolo aywa wajibi tereke bile parce que farkolo jele do ka ba selji min taro tikera bi jidon ta bolo la dama ka bolo temene me selji yoro ka bele jele ko ka dakanye ko ma be delika selji ta chogomina ngabe ngania seri ni selji kura yali khilafan lil qabisi malkum an seka mazhabu doni ba badobe ko imam qabisi ko kwata ngania seri kura bo ka be selji ndadama jazahullahu anna wa islam khaira الله سترى كانوا سر خير الله قرف الله معشر المسلمين السلام تفقهوا تكونوا به أولياء الله أيتوا عن جسرك السبلي كان كيتنو نون كلا فوكا شيدون نيد بانغوجا الله نيد بانغ الله سبحانه وتعالى تيري ني مايس أيوا دين فقه كلا كافام يا كبتو بي تشيني ikanu be ka ala la be ka Allah subhanahu wa ta'ala ka jon nyumani
ibadatun bila fiqhi la tazun inda allahi shay'a ni dine bato ni ashidon borala abike gwazai Allah subhanahu wa ta'ala ye ko nyekoro aslamu ad-dinu ilmun wa amalu dine ye doni ani doni barade la zinatun wa tafakhuru doni dine te dagabana fini doni dagabana ayo misri joni dagabana yekoyi dine ye ashidon ka yila ika soraka barake opma anvaw anangara mo ko yode nyini envers alhamdulillahi rabbil alamin fiqhul maliki ayo anga cesri kunye ayo shidon ka do barawla allahumma hassan aqibatana fil umuri kullaha am Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka aywa an labanya baran num bela jalela wa ajirna min khazyi ad-dunya wa adhab al-akhirah allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Muhammadu khairul wara man jana مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من مندور الطاهر المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما